tugufasha tukwereka inzira yo gucamo, tukugira inama. Niyo mpamvu rero tugiye gupakinga iki na glycerine yacu. Tugiye kuyipakinga glycerine nziza rwose, tugiye kuyipakinga. Mbanje kwasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu Jatui TV. Uko bisanzwe abantu musanzwe menyereye, abantu musanzwe mukurikira cyane, dusanzwe ducishaho amasomo y'imyuga. Ubushize rero twacishijeho gukora zoe, umunsi tugiye gukora glycerine itukura. Ariko mbibutsa ko atari amasomo gusa twigisha gukora n'amasabune akomeye ngaya. Isabune nziza cyane rwose ijya ku isoko ikagurisha amafaranga. Iyi ni isabune ikunzwe. Tukigisha gukora n'amashampo. Tubaza tese kukisha abantu benshi amenyere shampoo z'icyatsi cyangwa z'itsirinde, ariko shampoo z'umweru nazo turazikora cyane. So ikindi dukora n'amasabune y'amazi.